Kajing ut ki pat ba halor kajing kiudor ki marba mardi bat ki tiar kitar ha kajela kadai kamat ka bahakmat ka baki noyalam ki habban bu akmat bat halor kani UMLA ka nongpo constituency uba Meral Bonds im ulakran halor kajing dan kamban wan ra no daga lintirel kit mar kaban la ban penpoi bet ya ki marba mardi sya kajela Habakran sikilat patai kubor uba Meral Bonds im ulaong. Bakan day lengba kajing wan ka railway kaban nyarap sibon na kajing kiudor ki marba mardi pat kiwe ki tiar kitar. Henry Haswa kata day ban pentray kam no aswa yaki an ban la ban yada na kajing yo wan rung kertap ki bar jela kata ka MRSSE bat ka ILP kabakini ki day ki mat ki ban nakal yang ki kenhon seng balang kila judawa na kapor syakapor la dabun bun snam. Kani kedi kawi ne ki mat ki ba kongsan hadu kata ki pajba la gade ha jela meklia ne ha kari india ro koi kawi ni ki mat ki kongsan pi ka jela ke jungi ukhau ni dang depend be na ki jela ge na sri thor uphan ni hak mi inti wan salan na ri thor upiat ni habban mi inti wan salan na ri thor bat ki babun ki tiar ki dawai ki dasin ki jing don kam ki tiar gitar la kumno oi pi ki jing don kam jungi ki essential commodities ke ngi ong aktin bareng la kumno kumba 50% ki jing don kam jungi ki wan na ba toothpaste ne toothbrush ne ki jan phong ne kom ta ter gini baro gini kitiar marbam mardi baro kajing kiudor kam dir tangki marbam mardi kitiar kitar khulom u ka mobile gi babun gini kitiar kali motor baro kajing kiudor jadi kita kadau ha kabadi pakai jela ke jungi ngasmo bakawi ini kimat ban address gini fi ila jukren ya ka railway kawi ne kimat kiba kongsan ban nyarap ngomong bagane 4% kan nyarap kan yarap hi ban pendunai kado ha kabede bat kimar kimatai marbam mardi ladakan poi tang begide ki goods train kimde ki passenger carrying train ha kajing sungo jangan simet na sungo ba ka railway kade banwan keeping in mind tang ba ki mechanism lane ki an baniada ki ban long in place kum ganuksa kajing dawa ya ka inner line permit kade ko kongsan hadu kata ki bangju kren na ka por akan ka session ke pemerintah nga kan ni mat mengakran biang ya kan innerline permit ILP number 2 kajing pentrikam ya kami kelia resident safety security act arja khandriu kadon ka amendment ya kini ausnam arja arpo kami tip kum kelia resident safety security amendment bill kaba u gubernur 4 ai ka asen hadu mata ha bangin ha panam kanang mamagani ke an ke ada ban pas kala di ban trikam bagidon gilatung ke sorkar gilatung ye kini ki labor commissioner kiwi ki nongkit kam ki staff ke bade la gade po labor department la gade tourism department homeling la de ban identify ya ka facilitation center ke ban check ye ki kot ki sla borung turis ne utai ban yo jing khen borung bomi baru ginong songwai gini kita ke jing trilang ha bade police ke dorbar snong kini ki mechanism ki ba ki ade ban don ka megalia resident safety security ka inner line permit bat kiwi ki mat kajing penklan ya ki dorbar senong ladangi kwa bante lakam ya kajing wan jong ki mende ya kajing wan rung ngihap ban penti kena bagi bordar jongi ngidon kinong sensar senong ki ban penti kena ba kinom ailat ba kinrung pathar khamtam ki senong ki badon ha bordar kajing ai residential certificate kajing ai songwai kapta ter kidon sipun kini baling keren ni keren sepang kapam gadi giding kudor magani ka relate sa railway sa ki mechanism banya dayang ni ding takara OP ba kini ki an ki bag sarkar jela di gide ban pentrikam no iki khnang bang ini ada hadin kata ka railway ladakin poi kini ki goods carrying train ki train ki ban kit ki marbam lani ki tiar gitar ki dawai ki desin ki tiar gitar mithin ayun hana pikiwan kita karel kantat sibut kata ke jing sya mendi pathar la dakin le karule lan mendi kala don kadon hi jing per tu ha ka ban la ban bube ya sistem ka ta tenmar kata ha ka bede ke marbam mardi kani ke ka we ne kila ngamong magane kan sob 4% den re anis kan is kum bakhatsan 40% kan yarap na kam taban penduna ya gador jong ki mar ki mata ki marbam ki mardi